sama bu gurunya? Mau? Mau enggak? Mau? Mau ya? Tunggu ya. Banyak teman ya. Banyak teman ya. Ya. Ya sama kakak ya. Ya. Guru Yuna, langsung duduk. Ya, ambil kursinya. Ya, pintar. Una mau sekolah? Mau, benar. Mau suka di sini? Oke, sama teman-teman ya. Ya, dadah dulu. Dadah. Ya, pelan-pelan. Ya. Apa lagi? Ya, yuk terus. Ya, terus naik. Jatuh. Terus. Ayo, ya. Terus pelan-pelan. Ya, terus atur keseimbangannya. Ya, pelan-pelan. Marah sih. Suka. Oh, udah masuk kelas tadi ya? Oh. Ayo naik yuk. Siapa yang goyangin kapalnya? Mas jatuh ya. Pegangan. Tuh pegangan. Ya. Kakaknya. Pelan-pelan ya. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Wow, ada teman. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Ih, gak datang. Udah goyangin ya.
sun, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on Enggak sekolah di sini. Turun nak belajar, turun nanti orang enggak ada yang ngasih tahu turun nanti. we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Thank you udah ngikutin perjalanannya Nuna. Sini nak, tetap sini perjalanannya Nuna nyari sekolah TK, dan stay tune terus ya di vlognya Nuna Nina. Say hello, dadah.